Obviously second hand lah, right? Second hand punya car value has dropped so much tahun ni sebab because of harga minyak naik. Harga kereta tu akan jatuh brutal jugalah. So lagi tinggi harga kejatuhan harga kereta tu sebab minyak mahal kan tahun ni. So therefore, waktu paling perfect untuk beli kereta idaman is going to be tahun ni, tapi you kena beli second hand. Right? And of course the best one macam klien kita buat ataupun staff kita buat, dia bayar kereta tu cash sebab dia gunakan property untuk bayarkan kereta tu cash. So tak ada hutang kereta tu dah habis bayar. Right? So itu perfect lah. And for me, I always thought orang yang actually beli kereta baru ni, dia beli kereta baru sebab dia tak mampu nak beli kereta cash and dia tak mampu nak dapat loan second hand punya car tu sebab susah nak dapat. So dia kena ambil pada car financing. So dia beli kereta baru, lepas tu tak sampai setahun harga drop. So I think second half of tahun ni akan ada banyak gila peluang untuk beli kereta idaman, tapi you kena beli cash. And pembeli tak banyak. So harga dia akan jadi sangat kompetitif. So guys, second half 2026 is waktu untuk beli kereta idaman. So stand by cash. Go on buy it. Tak kerti cara nak buat, datang belajar dengan kita. How we own kereta cash tanpa pakai duit sendiri, tanpa pakai modal.